Bugün biz işembilik günü Jayılma Bereketli Administrasyası andan çıkarı bardıq Jaylı rayonunun mekeme işxanalarının yetekçileri uşul jerde bugün parkka sonun bir köçöttörde oturuzup atабыз. Bu iğne жалбырактуу köçöttөр sebebi Jayıl atanın 320 жылдыгына bizim Ulu Ata Mekeni Soğuş'un 80 жылдыгына aralab uşul jerde park uyuşturup atабыз. Bu parkka köçöttörдү, bu iğne жалбырактуу köçöttörдү Asabek Salınbekov'ten demesinden aldık. Pitomnigi'den satıp aldık alacaktan. Al kişinin daha veteriner açılıp bilip getiriz. Ondan sonra bardık mekeme işten yetekçilerine, aile hükümet başlarına, bütbarına araştırıp bilip getem. Bugün bardı bu jere katışıp, bu jerdeki parktın tüp ölçüne özlerinin salımını koşup atışat. Bu da olsa bizden Yaşıl Muras degende parklarımızda bir jakşınakay kelçekке kala turgандай kılıp jakşı parklarda түзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Себеби бул жерде жери жакшы, суусу жакшы, суусу бар, жакшы жерде. Bu чоң жолдун жолунда түндүк түштүк жолдун жээгиндеги парк болот деп ойлойм. Бул жерге паркка ыңгайлаштырып, ар кандай башка багыттагы көчөттөрдү отургузабыз. Декоративный ойлоймун келечекке bir жакшы bir салым болот деп.